Haka! Nau mai, hara mai. Pākira te taro te marama ko tia ho mai ngā petuhitarangi. E tū pūtahia na ngā ka puhitarangi e pūhanga ana. A tāwhiri Ngāti a ki runga i a ka patuaru. Toi tū te whenua patu ngaro ngaro te tangata. Whano, hana, hana mai te toki haungi e hui ai. Tai e! A ko i hoa ngā mano tā tātou whiringa. Ko te matua te tama te wairua tapu me ngā nehera pono. A ko te māngai hei tau toko mai ai e nei a ke nei ai. Nō nei rā, apatio no tātai hono rātai, te unga whakairo rātai ki a rātai. Apatio no tātai hono tātai, ngā mana mana o rātai mai a tātai ki a tātai. Ko tēnei mātau e tū whakiti nei, i mua i o kai tau aro aro. Ko tēnei te whānau, te Kapa Haka o Ngāti Tūtemohuta. E tū whakiti nei, mihi nui, mihi aroha ki a koutou. Toi tū te whenua, toi tū te tiriti o Waitangi, toi tū te tikanga me ona tikanga katoa, toi tū te ao Māori, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa. Tūtemohuta, kia hura te! Hai, e te wako. Yeah.
Eka, mini.
Tūtemohuta! Kia ora Wari Pākira, Pākira, tangata! Tēnā tātou, tūwhare tō tangata. E whakapiri mai nei ka raro I te maru o tauhara maunga. Nei rā Ngāti Tūtemohuta. E kauea nei te aroha o ngā mātua tupuna. E whawhai ana mo te tiriti, mo te whenua, mo ngā taonga katoa. E ngaro ana ki te pō. Ngāti Tūtemohuta e Ngāti Tūwhare tō never ceded sovereignty to our lands. It was taken from us. And today we stand as a reminder that we are still here and that we never left. It is up to us today in 2023 and going forward to solidify what that means for us to manaaki the people who come onto our whenua and choose to live in our lands. Let Kapa Haka be the vessel and the vehicle. Hei whāngai hia te reo ki ngā mokopuna. Hei whāngai hia ngā tikanga me ngā kawa kui a koromā ki ngā mokopuna. 2025, Tūwhare will have a ahurei, a Kapa Haka ahurei based here in Waitangi. All your karanga hapu, go home to your marae and get them stirred up to share the ātāmira with Ngāti Hine, with Turumakina, with Ngāti Tūtemohuta, with Ngāti Turangi Tukua, and our kārangaranga hapu kei wānganui tēnei o tātou moana. He wero tēnā kia koutou whānau mā. Go home to your maraes, start up your Kapa Haka rōpū, because ahurei 2025 for Ngāti Tūwharetoa is on your doorstep. This time next year, that's all of us. Together whānau, wepua, kaua e ngaro atu o rite ki te moa. Tū te tiriti, tō te whakaputanga, tō Tūwharetoa, tō o koutou hapu whānau katoa. Nō reira, tēnā tātou katoa. Ka pui poia ahu I te pō marino Hei wā motu I te pō paku Ware oki oki He ka pua, he kei hoa, o taku whare oki oki.
Hei wā motu Hei wā motu ki te pō o taku ware oki oki. Little nibbits. That was a full paddy before I gave it to her to look after. Must have been attacking it. It was beautiful. Shots fired, Whānau, shots fired! Ho mai te piki